I poštovani gledatelji, studija Akord Bosanski Petrovac, dobrodošli u Bosanski Petrovac, trenutno je 12 sati i 32 minute, evo pogledajte, snijeg pada od 20 sati i 30 minuta, od kad sam ja izašao iz kuće, posle sinoć velikoga nevremena, snijeg evo neprestano pada, napadao je godina. Zaista u Bosanskom Petrovcu vidite, hladno je, snijeg pada. Ovo je jedan moj zimski specijal za studio Akord Bosanski Petrovac, da malo vide ljudi snijeg. Evo ja jedva se krećem, evo malo i mene. Pozdrav svima sa studija Akord Bosanski Petrovac. Eto, vidio ste malo i mene. Evo mogu da vas malo provedem samo kroz gaj. Makar nekoliko minuta da vam malo snimim ovaj video. Studio Akord Bosanski Petrovac, ovaj će biti video prebačen večeras na mom kanalu Studio Akord Bosanski Petrovac. Pa možete pogledati, možete ga lajkati, subscribe i komentarisati i pisati šta još da radim tokom zime. Evo ovdje malo ćemo još snimiti. Neko kaže nije zima, neko kaže jeste. Ajde kod meniravac. Vidite da je pohladno i zaista -1 stepen. Ako bi rekao, sinoć u Bosanskom Petrovcu bilo jako veliko nevrijeme. Kiša je veliko oborna, vjetra je bila. Sinoć u Bosanskom Petrovcu veliki jak je bio vjetar, snažan. Nije se moglo hodati. Kiša je padala, održao se prvi glas,